Buri muntu wese ugize icyaha akora muri Tijuana aba abizi neza ko agomba kwisanga muri Mesa. Iyi ni gereza umunyamegizike wese atekereza agatitira. Imfungwa iyo uzegereye zikubwira ko buri kimwe hano ari umwanda. Kwirwanaho ukaguma uri muzima ni intego ya buri mbohe muri iyi gereza. Iyi nta yindi ni Mesa, gereza ikaze yo mu gihugu cya Mexique. Mbere yuko dukomeza reka nkwibutse gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Top 250. Nge nitwa Joshua Mutuyimana mbahaye ikaze. Uwitwa Komanda Flores atangira akazi ke ko kugenzura imbohe kuri bloke ya mbere akusa ku ya nyuma. Buri munsi nibura imbohe nshya zigera kuri 20 zirinjizwa muri iyi gereza. Intego ya buri munsi ya Komanda Flores ni ukumenya umwuka uri mu mbohe zose hagati yazo. Yibaza ati si imbohe ziri kwitwara gute hano? Ese hari imbohe ziri kugerageza kwirema mu dutsiko tw'abagizi ba nabi? Akongera akibaza ati ese igitero gikurikiyeho ku mbohe ziri kwitwara nabi ndakigabahe? Abahamwe n'ibyaha nk'ubujura, ubwambuzi, gucuruza intwaro binyuranyije n'amategeko no kwambutsa ibiyobyabwenge usanga bafungirwa muri bloke ya mbere. Ahangaha buri kumba kaba karimo hagati y'imbohe 8 n'10. Kumba kaba gafite ubuso bwa metero 4 kuri 4. Buri mbohe ubusanga ifite utuntu duke ibitse muri ako kumba nk'imyambaro n'ibindi bikoresho cyangwa izindi nzibutso baba barakuye hanze ya gereza. Umwe mu mbohe zihafungiwe yitwa Abraham Chavez, afite imyaka 22. Niwe muto kurenza izindi mbohe zifungiwe muri Mesa. Yafatiwe ku kibuga cy'indege ubwo yageragezaga kwambutsa ibiyobyabwenge, birangira akatiwe imyaka 5 y'igifungo. Ubu akaba amazemo imyaka 3, 2 yonyine niyo asigaje agataha. Gusa nk'iyo myaka 3 ayimaze aryama akiyuhagira igihe bishobotse, ndetse no kujya mu bwiherero nta handi hantu harenze aho ngaho ashobora kujya. Chavez avuga ko buri kintu cyose hano aba ari umwanda. Byonyine no kuba babana n'ubwiherero aho baryama ngo nabyo ubwabyo biteye ubwoba. Ati mu minsi ishize nagize infection y'ikirenge. Ibyo kurya biba ari bibi kandi birimo umwanda. Ahantu tuba haba hashyushye cyane bikabije. Imbohe zifungiye muri Mesa niyo zirebye mu maso ubona ko zataye ibyiringiro, cyane cyane abafungiwe b'Abanyamerika. Uyu we yitwa Tyler Elliot Howard. Avuga ko Abanyamerika babizi ko iyo ugonzwe n'amategeko gato hano muri Tijuana bahita bakuzana hano nta kujurira. Tyler abana n'Abanyamerika 6 mu kumba kamwe. Birinda kubafungira hamwe n'abandi kuko isaha ku yindi bashobora gukorerwa urugomo. Tyler avuga ko ashinjwa gukora ubujura bwitwaje intwaro bw'imodoka. Ati bavuze ko nari mfite imbunda 2 zo mu bwoko bwa AR-15 9mm. Birangira bankatiye imyaka 9 y'igifungo. Bitekerezaho nawe kumara imyaka 9 uri muri imwe muri gereza mbi ku isi. Aha Tyler aratwereka harara n'inshuti ze bafunganywe arizo Sean, Troy, Brandon, Dakota, TY na Mike. Aha barara ni naho hari dushe bogeramo ndetse n'ubwiherero. Ahangaha nk'uko ubibona amazi abafunze ntago bayabona uko bashatse. Bagira amasaha make runaka bayafungurirwa. Aba Banyamerika bahafungiwe bakomeza bavuga ko imibereho yahiteye ubwoba cyane. Uyu we avuga ko yahoze mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi, ndetse yarwanye no ku ntambara ya Iraq. Akomeza avuga ko bimushengura cyane kuko iwabo muri Amerika yitwa intwari, hano muri Tijuana agafatwa nk'ikigwari, umugome n'ibindi. Ati ikindi kandi ntashobora guhabwa uburenganzira bwo kuba yavugana n'umuryango we no kuri telefone kugira ngo nibura bamenye ahari. Muri gereza ikintu kibi cyane ntago ari utwumba bafungiwemo. Igiteye ubwoba ni ukuntu batemerewe no kuba basohoka hanze yatwo. Nk'uko izindi gereza biba bimeze, aho imbohe zihabwa uburenganzira bwo gukora icyo zishatse muri gereza, nko gusengera hamwe, kureba amakuru, gukina imikino itandukanye n'ibindi. Muri gereza ya Mesa ho ntibibaho. Imbohe ziguma muri twa twumba twazo. Tyler uhafungiwe arakomeza atubwira ko imbohe zihabwa amasaha 2 yonyine mu cyumweru cyose yo kota izuba hanze ya twa twumba. Ngo kandi nabwo
hari igihe bayagabanya ntibigere kuri ayo masaha abiri, cyangwa se hakaba igihe imbohe ikoze ikosa rikaryozwa imbohe zose bagahanishwa kudasohoka muri icyo cyumweru. Bisobanuye neza ko usibye ayo masaha abiri bahabwa mu cyumweru, baba bagomba kuguma muri twa twumba amasaha 24 ku yandi nta gusohoka, kuko yaba kwiyuhagira no kwiherera byose bikorerwa muri twa twumba bararamo. Muri iyi gereza ya Mesa, gusohoka mu kumba kawe ugafata akayaga ni ibintu bisa nk'ibidashoboka hatitawe ku cyo ufungiwe. Waba uri umujura, ucuruza ibiyobyabwenge, wahohoteye abana bato, cyangwa se umwicanyi, mwese mufatwa kimwe hatitawe ku buremere bw'icyaha. Gusa bose ikibatera ubwoba ni uko ukigera muri gereza uba usezeye kuzongera kubona ku zuba, niyo uribonye urirebera inyuma y'amafera beto, kuko uba ugomba kumara imyaka yawe yose y'igifungo mu kumba washyizwemo. Buri mbohe iba yemerewe metero kare 2 gusa itagomba kurenga. Ibi byose turabivuga kuko hari ababa bahafungiwe mu gihe cy'imyaka mike bagataha, ariko ntiwakwirengagiza ko hari ababa barakatiwe igifungo cya burundu. Ibaze gufungirwa aha hantu igihe cyose cy'ubuzima bwawe, atari muri gereza dusanzwe tumenyereye ziba zifite ibibuga imbohe zikiniramo imikino itandukanye, sale z'imyidagaduro no gusengeramo ku babikeneye n'ibindi. Aha turavuga Mesa, gereza uba ugomba kuguma mu kumba gato amasaha 24 ku yandi. Biteye ubwoba. Iyi ni gereza igendera ku murongo w'amategeko amwe, kandi yose ashyirwaho akanagenzurwa n'umugabo umwe. N'ubu ufite ijambo rya mbere n'irya nyuma kuri buri kimwe kijya mbere muri Mesa guhera mu mwaka wa 2014. Yitwa Director Cesar Daniel Ramirez Acevedo. Abandi bacungagereza bose baba bagomba kumuha raporo y'ibiri kuba byose. Abagomba kumenya ko buri kimwe cyose kiri ku murongo neza. Uwo baketseho ikibazo icyo ari cyo cyose cyo kwitwara nabi ahita afungirwa aha wenyine. Mbere y'uko aza muri Mesa, Acevedo yari yarabaye umuyobozi w'izindi gereza zigera kuri 5 zitandukanye muri Mexique. Afite CV ihambaye. Ubu rero ari hagati mu mujyi wa Tijuana, umujyi wa mbere ubamo abacuruzi b'ibiyobyabwenge benshi, ndetse 85% y'abazira ibyaha by'ubwicanyi muri uyu mujyi baba bafite aho bahuriye n'ibiyobyabwenge. Acevedo mu kuyobora gereza kwe agendera ku ihame ry'uko buri kintu cyose kigenzurwa 100%. Buri kantu kose kabera muri gereza n'ibibera mu twumba imbohe zibamo ababizi byose. Gutanga akaruhuko k'amasaha 2 twagarutseho bikorwa mu byiciro, ntago imbohe zose zirekurirwa rimwe. Imbohe zose iyo bazemereye gusohoka hanze mu gitondo, niko kanya abacungagereza baba bagomba kuba maso kurenza ibindi bihe byose, kubera ko ariko kanya gashoboka baba batekereza ko imbohe zishobora kwataka abarinzi zikoresheje nk'ibyuma ziba zaracuriye muri twa twumba zibamo. Iki gikorwa gihera ku wa mbere kugera ku wa 4 kugira ngo imbohe zose zibe zirangiye. Ntago bashobora gufungura batabanje kureba neza nimba imbohe zose ziri kureba inyuma, amaboko yazo ari inyuma. Aka kanya k'amasaha 2 yo kota izuba mu cyumweru ni zahabu y'agaciro gakomeye cyane ku mbohe. Iyo zisohotse gutya bazigabanyamo amakipe 3 akajya mu bibuga 3 bitandukanye. Izi ni ingamba bashyizeho aho badapfa kwemerera imbohe zose kuba zabonana zikaganira uko zibishatse hatitawe kugeza zizamara muri gereza. Ubu kandi nibwo buryo Director Acevedo akoresha kugira ngo agabanye gucuruzanya ibiyobyabwenge n'intwaro hagati y'imbohe muri gereza. Acevedo avuga ko muri iyi minsi bashyizeho amabwiriza yo kongera umutekano. Ayo mabwiriza ngo niyo abafasha kumenya ko buri kimwe cyose kiri ku murongo. Ati ikindi kandi mbere ntago aya mabwiriza yabagaho. Akomeza avuga ko ibintu byose babikoraga neza ariko nta bugenzuzi bwimbitse bakora. Muri Mesa bijyanye n'amabwiriza akakaye yashyizweho, abarinzi ntibakijya mu ntambara zitari ngombwa n'imbohe. Abarinzi bacungira umutekano hanze ya gereza baba bari maso ku buryo hageze n'ikibazo kiba nta mbohe yashobora gucika. Ikindi kandi muri Mesa kugira ngo bakaze umutekano bafite imbwa z'inkazi zatojwe ku rwego rwo hejuru. Ibintu kandi biramutse bigenze nabi cyane, abarinzi baba bafite imbunda n'amagrenade. Ariko noneho ikindi kintu kigira Mesa kuba gereza y'akaga ni igihe imbohe yakoze ikosa rituma ifungirwa mu kumba kayo yonyine.
uko aba ari ukuzimu kudaciye ku ruhande. Iyi gereza igira n'ikindi gice cyitwa section 6. Imbohe zigera kuri 450 zose nizo zifungiwe muri iki gice cyonyine. Ikinyuranyo cyaho n'ahandi ni uko hafungirwa ya mabanda abayoboye andi mu bijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge akora mu buryo bwa cartel. Witwa Francisco Javier Villa Padella ni umwe muri izo mbohe zihafungiwe kandi zitinyitse cyane. Azira icyaha cyo kwica umupolisi n'ibindi birego byinshi. Ubwo yafatwaga bamusanganye imbunda 5 n'amasasu 178. Padilla avuga ko mbere yarabayeho ubuzima bwiza n'umuryango we, umugore, abana n'inshuti, ngo kandi yari afite n'amafaranga. Avuga ko mbere ataraza hano ataraza uburyo inzara iryana. Ngayo rero ngibyo ibyo twabakusanyirije ku gereza ya La Mesa iherereye mu mujyi wa Tijuana mu gihugu cya Mexique. Watwandikira hasi muri comment uramutse ukeneye ko hari ikindi twazaganiraho ubutaha. Nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel ya Top 250 kuko ari inkunga ikomeye ubu duhaye idutera imbaraga zo gukomeza gukora ibyiza nk'ibi ngibi. Nge nitwa Joshua Mutuyimana. Ciao ciao.